Urretxindorran gaude. Zorionak 50 urte hauengatik. Bilbo berria euskaraz dator. Eta haupa, Urretxindoia! Zergatik erabaki zenuten gure ikastola sortzea? Bueno, era algo que en este barrio no existía. Estuvimos primero en los locales de la iglesia. Luego cogimos los locales municipales y al final paramos en la ikastola Urretxindorra, que es donde estamos. Aquí vinimos en el año 80, empezamos entrando por un agujero y bueno, ese fue un poco el comienzo hasta la entrada en esta ikastola. Urretxindorra ikastolak 50 urte bete ditu. 50 urte? Bilbori euskararen koloreak eskatzen. Egin salto gurekin, eta bizi euskaraz! Datorren abenduaren 14an, porrotx izango da zuekin. Aspekturik zaudeta, paula azerria, denbora pasatzea, besterik ez duzu nahi. Bola lupa papera, baideien zerrenda, koloretako marmoak, eta Ora, kurriako pola! Zorionak Urretxindorra ikastola! 50 urte bete dituzte aurten!